empa ka neng kapa neng re a fihla rena ba lenyogo trading and projects LTNP na pile re tlile mo ga di gale motseng wa ga Mogopo ka mo sekolong se sa Ramabu high school re tlisitse movie wa buka ya o iphihletseng e balwa go ke barutwana ba mphatwa mara matlou ya go ngwala ke Dr. Lesiba teacher Maphosa a Phaleng barutwana ba ka mo sekolong se ba hlakanile barutwana ba kwa ga Ranti high school. Halala Ramabu secondary school halala. Halala Ranti secondary school halala. Halala we iphihletseng halala. Rena re tlile re tswa re le ka lenyogo trading and projects LTNP ka re pala ke yona e dirile go movie wa buka ya go iphihletseng e le go buka yo e bana go ke nena barutwana ba mphatwa ba matlou ya go ngwala ke Dr. Lesiba teacher Maphosa a Phaleng ke ba go buka ya go iphihletseng ke buka ya mathomo ya leleme la letswela go ba sepedi go ba setso sa leboa ye e diretse go movie mo lefatshe movie ga se wa entertainment fela education re tlisitse thuto so a re boneng movie wa rena wa go iphihletseng sebaka se go leboga baeng ba rena re iphinne o ka re examen ke bele go sasa batho ba go swana le lena ba tlhokwa ba go tšea thuto ba re tlisa jana ka gae ke a tseba gore e re tloga mo next year taba re le botša di-result ya go phadima ka ga o iphihletseng ke nna Mabitsela DS re na le menere Khoshoko from Ranti our neighboring school ke leboga kudu team o iphihletseng le Dr. Lesiba Maphosa re leboga kudu re tswelang pele next time let's go lata thank you mo bukung ye ya o iphihletseng ke ithutile gore le go ka tswelela ka lapeng la botlhaki o fumbe go ba bophelo bo botse bona o na le bona tse tsotlhe di a kgonega o ka bukeng ke o iphihletseng re tlile gore le ge le gore ka ba le dikgagano le mapheko mo dithutong tša go tlo feletša o tsweletše ke maikarabelo a batsadi gore ba ise bana ba bona dikolong re thutile gore batsadi ba tshwanetse go isa bana dikolong re ska ikiša fase ka ge bona ka ge go sena tšhelete